aho imvura ibera hatari abakinnyi b'amagaju bahise basubira mu rwambariro. Imvura imaze kuba nyinshi cyane kuko bireba aha ngaha harimo haraberamo match ikipe yitwa Ibishashi ndetse na APR Women Football Club y'abari munsi y'imyaka 20 yonyine. Okay, ladies and gentlemen, welcome to Kamena Stadium. No mukino munsi wa 28 wa Rwanda Premier Beka Pro League nagikiri Rwanda Premier League kabisa. Dore ngiyi bayita Murera y'Abanyarwanda tayari amaze kwinjira mu kibuga neza cyane kabisa. Aho bagiye kwa batana mwita Shafi. Ewana barimo neza cyane kabisa agenda avuga ati situation bamwita Kwizera Olivier Amadeus Kwizera akazi capa rebo. Ngo neza cyane kabisa. Wana kwanga kabisa kocha Sasha arimo aragenda aganira na Ndora agenda amubwira ati meze bite atanga ibintu na mahoro cyane. Amwita Sasha kabisa amaze kwabahagera. Umukiza Obedi nyuma y'igihe kinini yongeye kugaruka ahanga kuri stade Kamena aho yagiriye ibihe navuga ko ari byiza cyane kabisa. Nguyu rero muri rusange neza cyane yitwa Rutahizamu Folenganye. Ngaba rero neza cyane kabisa n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bagiye ko bakina iyi match y'uno munsi. Nage ibintu byoroshye neza cyane kabisa hajyabamo impinduka zigiye zitandukanye neza cyane yitwa Emily Bayigole. Ewana rahabaye neza cyane kabisa ngaba n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bose bamaze ko bagenda basesekara. Ikintu cya mbere nakubwira yuko ibintu bitoroshye cyane ku mukino w'uno munsi. No mukino uza kuba usifurwa n'abakisifuzi ngiye kwamubwira bukanya gatoya ariko nago bize kuba byoroshye. Reka ngene nzamuka ngera kubanyezamu ko situation zabo zimeze. Amwita Muzekari yako kuri jongere neza cyane kabisa. Abagenda ateye ubwoba Muzekari yako anashenyeta uko anasusa. Muzekari yako kugituza turebe Muzekari yako kira kugituza Muzekari yako kugituza. Kocha Bakame. Bakame kateye ubwoba bana. Bakame kugituza kocha Bakame. Abanyezamu ikipe ya Rayon Sports yitwa Kwizera Olivier super goalkeeper. Wamonye neza cyane kabisa uko bameze neza cyane kabisa ari kumwe na Patrick. No banyezamu Rayon Sports igiye kubikoresha ku mukino no munsi bagenda bakora imyitozo ya danje bavuga atanga hamwe twese turahabaye neza cyane kabisa. Ngo yi neza cyane Kwizera Olivier nyende abanyezamu Rayon Sports kisa neza. Irimwe muri jersey nziza cyane. Agataho rero abakinnyi bagiye kwa babanzamo ku mukino w'uno munsi ngaba neza cyane bose barahabaye. Barahabaye neza cyane kabisa barahari. Amwita Kabange yamaze kuba agarukamo neza cyane kabisa. Kabange anashenyeta yitwa Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange legend. Skills zo ku rwego mpuzamahanga ntabwo nzi kazi azifite yamaye. Kabange anashenyeta uko anasusa. Bamwita Kwizera Olivier Amadeus yadukundishije indirimbo y'umuhanzi witwa Parodiki kabisa yayidukundishije nziza cyane kabisa. Bamwita kocha Bakame ndetse n'abanyezamu dore ngaba bagenda batoza neza cyane kabisa. Age ibintu biba byoroshye. Mwana Derife ko n'abafotora abari marahungereza arabeshya cyane ngabazi gufotora. Abari ngo bagiye gufotorera mu izamu ndake. Bakame ngo yagiye gufotorera mu izamu. Bakabonye ko ari muri kamera se. Hanyuma rero 11 ikipe ya Rayon Sports bagiye kwabanzamo mwita Saidi ni umufizio. Umumaseri. Umumaseri bamwita umumaseri ntago ari umufizio. Hanyuma rero 11 bagiye kwabanzamo kuri ikipe yitwa Rayon Sports mwizamu abanjemo Kwizera Olivier Amadeus. Kuri kabiri yitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange. Kuri gatatu yitwa Ganijuru Ishimwe Elia. Mu mutima wa defense yitwa Ramadan Chimanga Chilembi Yusu Dianye arahabaye neza cyane. Mu kibuga hagati ndahabonamo uwitwa Bigirimana Abedi ndamubonamo neza cyane. Ndamubonamo uwitwa Tambwe Gruari Ngongo. Ndabonamo Maestro Richard ko namureba hirya ari hera nta urimo.
yitwa Richard Ndayishimiye nguriya kurana namonye neza cyane kabisa arabaye. Hanyuma undi yitwa Ndikumana Asman Garden ndetse na Imana Yves nibagiwe na Mugisha Didier. Ngaba rero neza cyane kabisa uko bameze bakaba bagiye kuba bakora imyitozo yabo y'uno munsi kabisa. Aba ni abakinyi muri Murera. Uyu munsi Murera itabonye intsinzi abantu babango kabara agashya. Kabara agashya bayita Murera y'Abanyarwanda itozwa n'abatoza b'inshuti kabisa bazima. Yitwa legend nguna mugende mu mureba neza cyane kabisa. Hagataho rero mukaza gatonda ngubwe bagiye kwandamo kandi kw'ikipe y'Amagaju nabo bose mama bafitemo neza cyane kabisa. Kugira ngo uzafata izina ry'umutoza w'Amagaju biragusaba kwiga nk'igengo cya kabiri cyo mu mashuri ya za secondaire. Alhamdulillah atereka mbanze nshimira Imana neza cyane kabisa ndebe uko situation zabo zose ziba zimeze neza cyane kabisa. Yitwa Kwizera Olivier Amadeus abahabaye neza cyane kabisa. Numwe mu banyezamu ba mbere w'ikipe y'igihugu akaba hari ikindi cya kabiri ku munsi w'ejo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kureba match ikipe ya APR. Amakuru mfite nuko uyu munsi n'ubu nabwo aza kongera kureba match ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe y'Amagaju mu rwego rwo gukurikirana abakinyi basanzwe bakina ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'abashoboka bagenda biyongeramo rero. Aya mwakira yitwa Coach Romami Marcel n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sports nawe akaba hari neza cyane kandi agenda kurikira imyitozo y'umutoza w'abanyezamu witwa Muzehe Kariyako abahabaye neza cyane kabisa. Hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri kanze tubereke uko Rayon Sports bagenda ikora imyitozo ari haruguru neza cyane. Abafana ntago baraba benshi ariko bicyo cyose kirahabaye neza cyane kabisa cyuko situation zabo zimeze. Ngaba rero abakinyi ba Murera neza cyane kabisa ukuntu situation zabo ziba zimezemo neza cyane kabisa. Reka ngende mbikwereka byose ukuntu situation zimeze. Ngaba neza cyane kabisa. Ngaba ba Murera kabisa babateye ubwo ati situation zabo zose zigenze gute. Dore ngaba ruko ibintu byose bimeze. Dore ngaba neza cyane kabisa owitwa Uwomukiza Obedi kuvagira muri Rayon Sports n'ubwo abambere abanje hanze nta kibazo cy'imvuna afite. Ngaba rero neza cyane kabisa amaze kwabagenda bahasesekara. Ntago ibintu biba byoroshye. Agatamagaje no hirya nayo maragenda akora cyane. Abanyezamu ikipe ya Rayon Sports yitwa Kwizera Olivier super goalkeeper wamonye neza cyane kabisa uko bameze neza cyane kabisa ari kumwe na Patrick. No banyezamu Rayon Sports igiye kubikoresha ku mukino uno munsi bagenda bakora imyitozo ya danje bavuga atanga hamwe twese turahabaye neza cyane kabisa. Ngo yi neza cyane Kwizera Olivier nyende abanyezamu Rayon Sports nakisa neza irimwe muri jezi nziza cyane. Hagataho rero abakinyi bagiye kwa babanzamo ku mukino uno munsi ngaba neza cyane bose barahabaye. Barahabaye neza cyane kabisa barahari. Amwita Kabange yamaze kuba agarukamo neza cyane kabisa. Kabange anashenyeta yitwa Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange legend skills zo ku rwego mpuzamahanga ntabwo nzi kazi azifite yamaye. Kabange anashenyeta uko anasusa